Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. S obzirom da ste mi slali puno poruka i pitali me šta je bilo najluđi trenutak koji sam ja doživjela na brodu, ja sam odlučila da vam danas ispričam kako je to brod, to jest moj prvi brod i moj prvi kruz na moj prvom ugovoru završio u vatri. Tačnije, jedna od soba se zapalila. Stay tuned. Ćao još jednom i dobrodošli. Kao što sam već spomenula, odlučila sam danas da vam ispričam šta se to meni desilo najluđe na brodu. U mom slučaju to bio moj prvi ugovor, moj prvi brod i moj prvi kruz. Pa da krenem iz početka. Situacije na brodu koje iziskuju veliku pažnju i putnika i posade su vrlo rijetke, ali kad se desi su velike. Tako da meni što se desilo je bilo na mom prvom ugovoru. Moj prvi kruz na koji sam došla je bio cijela Australija okolo. Jedan od zadnjih portova u toj Australiji je u stvari bila i Tasmanija. I tu smo imali overnight. Overnight sa brodom znači kad dođete naveče u neki port, brod ostaje tu cijelu noć. Dakle, posada i putnici mogu da izađu s broda i da se vrate, ne znam, u neka doba, nije bitno, ali sutradan, na primjer, ako plovimo u 12, uposleni moraju da budu određeno vrijeme na brodu i onda, naravno, u 12 ako putujemo i sve počinje da radi i šopovi se otvaraju na brodu, tako da taj dan smo mi imali slobodno od naveče, došli smo kasno, mislim da je bilo oko 11 sati kad smo došli u Hobart i, naravno, većina putnika, pošto je starija, je ostala na brodu, nije niko ni izašao, ali uposleni i mladi ljudi su svi izašli napolje. Hobart nije veliki, tako da je blizu broda bio jedan jedini kafić u koji su svi uposleni došli, tako da je bio bukvalno crew bar. Mi smo tu, naravno, zaglavili do neka doba, ne znam ni koliko je bilo sati, nakon toga smo se vratili na brod, a to sam htjela da vam kažem. S obzirom da je meni prvi brod, oni su vrlo striktni po pitanju organizacije u takvim slučajevima. Dakle, vi kad dođete, svaki kruz imate 2 puta drill. Drill jedan je samo za nas uposlene, drugi je sa putnicima. Dakle, kada nam novi putnici dolaze na brod, u određeno vrijeme imamo drill sa njima. Dakle, ovo sam htjela da vam ispričam. Ko ne zna i ko nije radio na brodu, vjerovatno nije ni razmišljao, ako ni sama ja, nismo razmišljali šta se dešava u slučajevima neke opasnosti. Ako dođete kao putnik na brod, imat ćete jedan drill s nama. Na vašem ključu u ćošku će pisati, sad zavisno vjerovatno od kompanije, ali u mom slučaju u ćošku je pisalo Master Station. Master Station je pozicija na brodu gdje vi kao putnica trebate da idete u slučaju ako čujete signal za putnike da moraju da se evakuišu. Dakle, vaša obaveza je da uzmete lijekove ako imate, da uzmete svoj prsluk za spašavanje i naravno ključ, ličnu kartu i sve ostale dokumente i da idete na taj Master Station koji vam piše na vašem ključu. Dakle, pošto imamo puno putnika, svi su podijeljeni u različite Master Statione. U svakom Master Stationu imate određeni broj ljudi uposlenih koji će reći dalje šta treba da se radi. Zaista imamo puno putnika i onda kad ide evakuacija ili kad ide u Master Station, većina njih se i gubi, tako da smo mi bili zaduženi na stepenicama koje su ogromne da upravljamo ljudima i da im govorimo gdje treba da idu i šta da rade. Dakle, taj drill imate 2 puta, kao što sam rekla, jednom sa putnicima, jednom bez. Vrlo su strogi, ja nisam shvatila koliko je drill ozbiljan dok se nije počeo dešavati češće. Stvarno možete da nadrljate ako ne dođete na drill ili nešto slično, to se ne dešava, vrlo rijetko. Tako da, i ovo sam htjela da vam objasnim. U slučaju bilo čega većeg na brodu, u ovom slučaju je bilo vatra, ali hajmo reći nešto se dimilo, na primjer.
kapetan prvo daje objavu za first stage response. U first stage response imate par ljudi koji se uvijek odazivaju, koji trebaju da dođu na lice mjesta da vide situaciju. Ukoliko je nešto veće i ukoliko trebaju da se angažuju i uposleni, onda ide crew alert. Crew alert je za nas. I za moje 2 godine sam imala samo jedan crew alert i to je bilo na mom prvom ugovoru koji ću da vam ispričam u nastavku, no međutim htjela sam da vam objasnim ovu situaciju. Ukoliko se nešto desi, od kapetana ide crew alert. I još nešto, vi možete da pritisnete alarm ukoliko vidite nešto, no međutim nije kao u ostalom svijetu da cijela zgrada zvoni, to samo zvoni kapetanu na bridžu, tako da on odozgo daje signal ako treba. Dakle, u first stage response, znači na prvi zvuk koji, ako se nešto desi, prva aktivnost je first stage response, a u first stage response-u imate Customer Service Director koji je zadužen za crowd control, za kontrolu masa ljudi, ne pojma kako ću reći. Drugo imate security, to je najčešće Siko koji je direktor svih security-a na brodu, tako da on mora tamo da bude. Također imate medical koji većinom je 1 ili 2 doktora koji trebaju da dođu na lice mjesta. Imate ventilacijskog oficira, dakle ja nikad o tome nisam razmišljala, ali u slučaju da neka od ventilacija mora se zavrne ili nešto, tako da je i on tu. I senior first officer, on isto treba za sigurnost, tu nisam baš sigurna, nebitno. Uglavnom, imate nekoliko ljudi koji se odazivaju na first stage response. Ukoliko je nešto veće, ukoliko trebaju uposleni da budu uključeni, ide crew alert. Naravno, ta 2 signala koja dolazi sa broda su različita. Pošto je meni bio prvi ugovor i ja još nisam naučila koji je koji, šta se desilo? Mi smo zaglavili dokasno tu u Hobartu, u kafiću, došlo je se tu nekad u 3-4 ujutru na brod nazad, kući. Došlo se u 3-4 ujutru na brod nazad i ja sam legla da spavam. Sljedeća scena. 8 ujutru, neki alarm zvoni. Ja spavam kako spavam, nemam ti ja pojma ni šta zvoni, ni šta to znači, ni ništa. I prvi put sam čula da zvoni nešto i uopšte nisam odreagovala, Ja u tom trenutku nisam znala koliko je ozbiljno. Da. I nakon nekoliko minuta opet zvuk malo drugačiji. Ja i dalje ne kontam, ja spavam i samo čujem moju cimerku, koja je u to vrijeme bila djevojka iz Ukrajine, je samo skočila i rekla Bože, i počela da me budi. I ja sam uspjela da skočim, meni ništa jasno nije. Ja nemam pojma zbog čega smo mi sad ustali, šta se dešava, šta ja trebam da radim, ja pojma nemam. Naravno, kao i uposlena, imate odgovarajuće pozicije na svojoj karti koju dobijete, koja se zove Blue Card, i na nju imate poziciju na kojoj vi trebate da budete u slučaju tog crew alerta, ali ja još uvijek ne znam gdje ja trebam da budem. Ja sam skočila i ona je počela da paniči i da se sprema. Ja nju pitam pitanja, ali ona je u potpunom šoku da ona meni ne odgovara, nego ja skačem u pidžami, ja samo navlačim duksericu na sebe i gledam šta ona radi, da i ja radim isto, Ja sam počela da navlačim na sebe duksericu, patike, taj prsluk za spašavanje, ja i dalje pojma nemam šta se dešava, ja se tresem, prvi mi je put da se išta tako dešava, ja ne znam šta radim, ja sam samo pratila nju. I ona je uspjela da mi kaže samo idi tu i tu i pokazala mi na karti, ja kao trčim kroz hodnik. To je opšti cirkus nastao. Napolju je milion ljudi uposleni koji trče u različite strane, svi su tek ustali. Druga stvar, svi su bili mahmurni do te mjere da su sa bridža morali 2 puta da puste crew alarm, jer se niko nije probudio prvi put. Tako da su 2 puta pravili taj announcement za crew alert, zato što je bilo ludilo. Ja trčim kroz hodnik, ja pojma nemam ni gdje idem, ni šta radim, znači znam, samo ponavljam u sebi, znam šta mi je cimerka rekla i znam gdje trebam da budem. Sreća, bila je u pravu, ja sam došla, menadžerka me je čekirala, ja stojim i sad ja se tresem, vi nemate pojma, to je stvarno ozbiljan strah.
Ne znate šta se dešava. Ja ne bi nikom poželjela da im se desi na sred okeana. Nama je dobro, mislim, sreća u nesreći bila što smo bili u portu, tako da je brod dokovo, nismo bili na sred okeana. I onda, kako sam počela da trčim kroz hodnik prije nego što sam došla na svoju poziciju, osjetim dim. I vidim da su već par kabina označene bile da je tu bila evakuacija i znači osjeti se baš dim da smrdi kao da gori nešto. I mi smo stali na svoju poziciju i mi smo proveli tu narednih sigurno sat i po. Stojiš i čekaš šta će se desi. I nakon toga su napravili announcement s broda i rekli sve ok, kao možete da se pomirite, nema više opasnosti. I mi smo otišli nazad u svoje sobe. Znate kako, mislim, kao i u ostatku svijeta počnu tračevi, rekao ovaj ovo, rekao ovaj ono, tako da smo mi počeli da čujemo šta se u stvari dešavalo. Neko od uposlenih je zapalio cigaru, ispušio i bacio je, a nije ugasio. Sljedeća scena, neko ko je čistio to od uposlenih je pomeo samo to na jednu kamaricu i sve se to fino zapalilo. Pojma mi nemamo još šta se dešava, da bi ja slučajno krenula u bar i ajde reko da vidim u Zevir Bosanski, da vidi šta se desilo. Ja gore u stepenice, kad sam ja ušla. Prostorija nije velika, ali je ovo bio ozbiljan požar. Cijela prostorija je bila komplet crna. Prvo što se danima osjetio dim svugdje na brodu, drugo, kad sam ušla u tu prostoriju, zidovi crni, pod crn, plafon crn, sve kompletno u dimu, kompletno izgoreno. Znači, stvarno je bilo opasno, nije uopšte bilo bezazlena vatra. Tako da, to mi je bio jedan od onako najgorih i najluđih momenata na brodu koje sam doživjela i vjerujte mi, uopšte ne znate do koje mjere odgovornost na brodu ide. Vi ne znate šta se kad može desiti. U slučaju smrti nečije, jer stvarno imamo dosta starijih putnika koji se nažalost desi da preminu na brodu. Onda u slučaju nesreće, u slučaju nekog hitnog medicinskog slučaja, onda vatra na brodu, vjerovatno većina ljudi misli jao potonut ćemo ovo ono, u stvari je vatra broj jedan, mislim, problem onako po pitanju opasnosti. Nakon 2 godine koliko sam radila na brodu, ja usnu drilove znam. Znači vi toliko vam isperu uši, uđe vam u naviku da vi prosto kad čujete alarm skačete i znate apsolutno šta da radite, znate koja vam je pozicija, znate broj svoje, znate sve. Na nekim brodovima gdje imamo 3-4 hiljade ljudi, putnika, mimo posade, je zaista velika odgovornost tebe kao pojedinca da u slučaju bilo čega, neko od putnika će doći, oni nemaju pojma šta radi, nemaju pojma gdje da idu. Oni u vama vide spas, vi morate biti ta osoba koja će im pokazati, da ne trebate pokažete strah uopšte, da znate šta radite, da znate u bilo kojem trenutku šta odgovoriti. Različiti ljudi različito reaguju, tako da nikad ne znate u slučaju opasnosti kako će ko reagovati. Neko će da bude vrlo agresivan, neko će da vam govori da on zna bolje nego vi, da će onda traži soluciju mimo vas, a to ne smije raditi ni slučajno. Neko će prosto da sjedi i šuti, tako da nikad ne znate kako ko da reaguje i u svakom momentu morate da budete odgovorni, morate da budete pri sebi, morate da znate šta radite. I eto, napriča se ja. Dakle, to mi je bilo jedno od luđih momenata koje sam imala što se mog iskustva na brodu tiče. Htjela sam još nešto da podijelim s vama. Moj muž je juče dobio posao na koledžu kao multimedia producer i htjela sam da podijelim s vama jer sam presretna. Pripremam vam iznenađenje. Za par dana idem da posjetim svoju kumu i njenog muža u Seattle i tamo ću da provedem neki 7-8 dana, tako da idete sa mnom. Vodit ću vas gdje god ja idem, od aviona do cijelog Seattlea, obilazak tamo, ne znam gdje će kuma i kum da me vode. Imam jedno iznenađenje. Kada dođem u Seattle, vodim vas na moj zadnji brod.
idem u posjetu brodu na kojem sam zadnje radila, to jest moj zadnji ugovor gdje sam provela sa Semom. Idem u posjetu jer oni dolaze u Seattle sa tim brodom, tako da ću da odem da posjetim par prijatelja koji su još uvijek na brodu i koji rade, tako da idete sa mnom, pokazat ću vam cijeli brod, pokazat ću vam gdje sam radila, pokazat ću vam možda i kabinu, tako da imat ćete iz prve ruke sve. Nemojte zaboraviti da se pretplatite, nemojte zaboraviti da lajkate video, ostavite komentar i ja se nadam da u narednih par videa ćete zaista da uživate. Tako da mi se vidimo brzo, ljubim vas. Ćao!